TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Namba Yesu yari shehe, Yesu nigeze pastor. Wapi? Yesu nigeze yambara karuvati. Yesu nigeze asenga ngo gushima mwami haleluya. Wibyo wabisha abanyabwenge ya haleluya. Oya, Yesu byo navyo yakoze. Yesu nigeze agenda gusenga ngo hora n'umukama. Yesu nigeze gusenga avuga ngo izina rya data, irya mwana, irya mutima mweranda. Ibyo Yesu nta na hamwe yigeze abivuga. Kuko nyimba Yesu yarabivuze ucumbarira ageze kuri mwana yavuze ngo iki niganje. Kuko yefwe izina rya data niganje nijya mutima kusiwe mwana none niwe mwana. Rero Yesu yarasenze iryo sengesho wapi? Cyane Mariya ariko arasenga umwana ari mu mugongo agasenga agira izina rya data nijyo mwana ari mu mugongo nijya mutima mweranda. Ayo masengesho nabigeze bakora ukawuzi ko bayakoze icaraho. Rero urasenga urasenga ndasenga kandi Yesu usenga gute? Usenga gute? Ndasenga uko yanyigisha nyereka iyo muri umunyakuri nyereka natwe turasenga opu aho turigisha none kurigisha bikanyigisha gusenga nani ndiko ndakubaza turigisha ndakubajije rero kinyere Yesu yakwigishije gusenga. Yesu nyere kinyere yakwigishije gusenga amaze kwemera gusa nkamwemera je ndiho ndasenga. Oya ndabikubajije kubera bigishwa bagiye hari abantu bagiye kwa Yesu bamubaza ikibazo ti Yesu twigisha gusenga amahoro y'Imana bane nawe turamukanye gusa ukomeye mari shimwe reka gatoya nishuye ku kibazo cyuko Yesu ari Imana. Turasoma muri Yohana 14 kangahe? 14 ndara ku murongo wa mbere. Nimuhagarika imitima yanyu. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarika imitima yanyu. Mwizere Imana naje munyizere. Ego. Imuhira kwa data n'amazu menshi. Iyo abatariho bande babwiye. Kuko ngiye kubategurira ahanyu ariko ngiye kubategurira ahanyu. Tugara kubajana iwanje ngwahondi namwe abariho muba kabisa. Kandi yonje murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati mugenzi nituzi yuja dushobora dute kumenya inzira. Yesu aramubarira ati jewe nzira no kwina ubugingo ntawe ushika kuri data ntamujanye. Ntawe ushaka kuri data nagizene ntamujanye. Iyo muba mwaramumenye iyo muba mwaramenye nde data iyo muba mwaramenye na data mwamuzi uhereye ubu uramuzi kandi mwagizene mwamubonye nde data. Filipo aramubaza ati mugenzi twereke so bizoba bizene abihaye. Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo ntiwakaruha umenya ba Filipo. Umba kwa Filipo bakubaza Yesu ati twereke so wanzoyaye ntiwakaruha umenya kuko twakabaniye ntiwakaruha umenya ubonye jewe ababonye data. Aleluya. Ubonye jewe ababonye data none uvuga ute ngo twereke so? Niwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe kabisa. Amajambo mabwira sayo nigeneye ariko data aba muri jewe niwe akora ibikorwa byiwe. Twebwe rero nk'abakristo turizana neza ko ubonye Yesu uko yabivuze ubonye nde data. N'intumwa za Yesu bageranye na Yesu barondeye twereke so wawe. Yesu arabishura ati mbese aho twakabaniye ntimuramenya ubonye jewe ababonye data. Ariko nka jewe gorodi umbajije papa wanje nogena nko kwereka ariko Yesu wewe yababwiye ati aho twakabaniye ntimuramenya ati ubonye jewe Yesu abonye nde data. Icyo kibazo rero cy'uko Yesu ari Imana sindakigarukamo nta kindi mbari kwico ndahejeje ahubwo ikibazo ari Imana goruje Yesu ngenda gucyo nk'umwarimu kandi wirutse ndaguha inyandiko wabajije itamabwirizwa 10 ndakwishura ujya nakumva ngira nze wabajije cya Yesu ko ari Imana nicyo turiko reka tugisozere ngira ndagusaba usomera 2:4 abanyene basoma wewe nyene somera wewe oya muhe reka gordire tukabana batatu tarahe ari wanje ko Yesu ari Imana kandi ubonye Yesu ari Imana somera 2:4 somo neza ko wahereye 14 rimwe somera 2:4
mwari wasome yumve nazi igituma tujya kuhasoma 14 inyandikira gira iti 24 utankunda jewe Yesu ati utankunda jewe Yesu ntiyitondera amajambo yanje ati ndashobora kwitondera amajambo yanje jewe Yesu kandi ijambo mwumva kandi iryo jambo mwumva ariko ndababwira si ryanje ati jewe Yesu si kwanje ariko ni ryande ni rya data yantumye abayisilamu bemera ko Yesu ari intumwa y'Imana baduze intoki nanjye ndimo ukuri turabyemera Yesu ni intumwa y'Imana yego kandi yakwivugira uramuvugurura wapi soma 28 aho nyine yasomye 28 28 inyandiko ibandanye igira iti mwarumvise Yesu ati mwarumvise ko nibabwiye ntindagiye jewe Yesu nababwiye ko nigiri ariko nzobagarukako ati nubwo ngiye mbwa nzogaruka iyo muba munkunda ati iyo muba munkunda jewe Yesu muba munezerejwe nuko ngiye kwa data muba munezerejwe nuko ngiye kwa data kuko Yesu we siwe Mana mugabo arazi ko azogenda kuki ku Mana kuko data kuki iyo Mana data ari wanduta uyaruta Yesu ku Mana ni kadogo ni intumwa y'Imana nicyo gituma Yesu yagize ati ngiye kubategurira hanyu ngo ahomba namwe abariho muba iyo umuntu ategura uba ari bose ikada bose si bategura bose arategurirwa ibikorwa by'abatumwa mwarimo 3:13 oya rinjira mutari mukuva wihute ndaje nukuri ndagusigura nacyo ndagisigura icyo ndagisigura kandi kivuga neza sinahetse wamwindani banje ndakure uno kubazanyereka so wawe umbwira tubonye wewe ababonye so wawe jewe bivanye n'ibyo ndiko ndakora oya ndiko ndagupimura icyo umbwira ngo ubonye wabonye so wawe jewe Yesu yavuze akabariye ntiwarakara umenyaga Filipo ukuri kw'Imana ababonye data no mu rubanza muri sentare ufise procuration umuryango waguha igikaratasi atigenda umburanire sentare igusira abakufise ubwo burenganzira bwo kuburanira uwo muntu atahari urya nubwo atahari ni jewe hano uraburana na Yesu byagenze uko kuko yari intumwa y'Imana ibyo yatuzaniye kutwigisha uwabikurikiye yabakurikiye iby'iki iby'Imana ubonye Yesu ukemera ibyiwe wemeye iki waba wemeye Imana Mose yazanye amabwiriza 10 ngenda yaze kubonye Mose yabonye iki Imana ubonye Dawudi yabonye iki Imana mu gihe mugaba bakurikije ibyo baje kubigisha wemeye amajambo yabo ugakurikiza Yesu rero cyaravuga ati naje ngiye kubategurira iyo umuntu agiye gutegura bari umukozi soma 14 abonye wari usomye nyene okay itakozwe n'intumwa inyandikira gira iti Imana umviriza Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo n'Imana ya Yakobo ariyo Mana y'abasogokuruza bacu iyo Mana y'abasogokuruza bacu yashimagije umushumba wayo yarashimagije umushumba wayo nde Yesu ukura abisilamu bose turemera ko Yesu ari umushumba w'iki w'Imana ariko Yesu se Imana umushumba arabimana ikada kubera rero Yesu yari umushumba yaciye avuga ati ngiye kubategurira iyo umuntu agiye gutegura bari umukozi sasa Yesu n'umukozi wa bande 18:15 baroba uco musubiza mikoro tugenda kugikurikira ngo mugende tutabimazemo reka turabiheza aho twebwe tubakije ubushaka ko twigisha 15:8 uburiza Yesu nawe yabayereye abakozi nawe yagiye gutegurira icyo mvuga jewe ngo icyo mvuga nuko Kristo Yesu yakitse umukozi w'abakebwe Yesu yagiye gutegurira abasilamu wewe uri wo kubagaburira iby'Imana kugira ngo agaburire abasilamu iby'Imana bagiye gutegurira mu ijuru simwebwe kubw'ukuri kwayo kugira ngo ashite ibyo basogokuruza basezeranye uko utari umusiramu Yesu ndagutegurira uzoje ndakurahiye yagiye gutegurira twebwe si wewe warasiramu ngo mubwira ikibazo cy'amabwirizwa imbere yo kukijya yabanje kuvuga ngo nicyo gupfa oya rindera aje ku mabwirizwa yego amabwirizwa yahawe nde Mose ku musozi Sinayi Mose yego mbega mu myemere y'abayisilamu twemera gute Qur'ani 3:4 3:48 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim soma 84 story 84
nyarutse 3:8. 3:84 muri Korani yamajije amabwiriza ngo ya Mose 10 ngo turayemera. Ego. Cyenda na Yesu beka Yesu atigije gute kwa mabwiriza. 8:4 inasema vuguti twaremeye Allah. Twebwe abayisilamu turemera uhoraho Allah. Nivyo twamanuriwe, turemera nibyo Imana rugira byose Allah yamanuye. Nivyamanuriwe Ibrahimu, tukemera inyigisho zose uziko zamanukiye kuri Aburahamu. Nivyamanuriwe Ismaili, n'inyigisho zose zaje kwa Ismaili na Ishaqa, n'inyigisho zose zaje kwa Isaka na Yakubu, zavuye ku buzukuru babo byose abayisilamu twebwe dufataga nkama. Nivyahawe Musa, na mabwirizwa 10 iya yose turayemera. na Isa, n'ibyahawe Yesu mwene Mariya, n'izindi ntumwa zakomotse ku muremyi wazo. Nta ntumwa n'imwe tuvangura. Twebwe abayisilamu nta ntumwa n'imwe tuvangura. Kuko twebwe kuriwe uhoraho. Turi abayisilamu. Turi abayisilamu. Akarorero, Yesu yarigeze yubahiriza amabwirizwa 10 yose. Ekada. Yesu mwene Mariya yarigeze ari ngaha ku isi yubahiriza amabwirizwa yose 10. Ariko yavuze kwiki muri Matayo 10:5-17 aravuga ati naje gusenyura cyangwa gukuraho amajambo yabavugishwe n'Imana. Naje kubishitsa. Sinaje gusenyura ahubwo naje kubishitsa. Mbega Yesu mu kubishitsa wabishitsikanye gute? Wavuze gute? Mariko 12:28. Mariko 12:28. Ego kubutumwa bwiza. Inyandikira gira iti haza umwe mu banyabwenge b'ivyanditswe. Haje umuntu umwe mu banyabwenge b'ivyanditswe. Yumva babazanya. Yumva yuko bariko barabazanya. Amenya ko abishuye neza. Kugira ngo bumve ko Yesu abishuye neza. Aramubaza. Yesu aramubaza ati atibwirizwa ry'imbere muri yose nirihe? Atibwirizwa ry'imbere mu babwirizwa y'Imana nirihe? Yesu aramwishura. Ati ry'imbere niri. Iry'imbere niri. Ngo nimwumve yemwe Bisirayeli. Nimwumve yemwe Bisirayeli. Uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene. Uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene. Ibyo ni Yesu arivuze. Yavuze ngo uhoraho Imana yanyu uri jewe. Yavuze ati uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene. Na Yesu yishize. Kandi ibyo ni rya mbere yeko mukundisha uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Yeko irya kabiri ngiye. Irya kabiri mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Yesu acavuga ati mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Nta rindi bwirizwa risumba ayo. Yesu mu kwigisha amabwirizwa yose uko ari 10 yashize muri ayo. Ndareka nabigusigure. Muhababuke kwiruka gutora mikro. Tuba turigishanya burya hano karonka inyungu ngaho inyuma. Aya mabwirizwa 10 Yesu yagize angahe? Abiri. Ndaje by'Imana ukuby'Imana bamuto mugabo wari kwirigara wari kwirigwa. Oya nacaka cyatuheze kanihutse reka nihutire guhe mikro. Reka ngusigure ibyo by'amabwirizwa henda gwa mikro. Ikubera ki Yesu yagize abiri reka ndaguha. Reka ndaguha. Uruko bafigishanye gute? Mu rusengero ko wicara uyu munsi wose. Yesu amabwirizwa yagize angahe? Abiri. Avuga ati jyamba rusanga Imana Yesu uyikunda kuruta byose. Wongera ini nahazi. Ucukunda mugenzi wawe uko wikunda. Kubera ki Yesu yabivuze uko para yabiri gusa. Kubera abantu benshi bitwaza ndazi kwirondera n'igisabato icarana gukosore. Yari yamaje kumbwira ngo Yesu avuze ngo ntamuvuguru. Naramuvuguruje. None uramuvuguruye. Yesu avuze abiri nawe uramuvuguruye. Yesu jewe ariko ajya 10 yose ari muri abiri. Erega yose arimo ajya 10. Erega ajya 10 yose ari muri abiri. Ayo 10 abayisilamu ntituyahakana. Ayo 10 ntituyahakana ariko Yesu yagize angahe? Abiri. Igituma Yesu yagize abiri. Amabwirizwa yose ajanye n'iby'Imana ari ku Mana. Ego. Urumva? Ayo gusenya Imana, ayo kuyubaha, ayo kugira gute ibiki byose biri ku Mana. Irya kabiri Yesu avuga ati urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Kubera ukunda mugenzi wawe niwo mwiba. Oya. Ukunda mugenzi wawe niwo mwica. Ukunda mugenzi wawe niwo musambaniriza umwana. Ukunda mugenzi wawe niwo mubeshera. Aya mabwiriza yose ajanye n'abantu aza kuza mwiri ry'urukundo. Kweli nivyo reko ndamusigura mugaciye yiruka. Kubera ko yirutse nuko yaje kugisabato ujye urahura tombo izogaruka. Yesu akiri. Yesu ashimwe. Amen. Oya nukuri kw'Imana byo ne no kwakira ibyo. Wowe kwakira ibiri. Muhe mutize mi. Umurizo byo kwakira. Reka basi. Oya wari umuze Yesu ashimwe. Reka nicare reka basi. Umuze Yesu ashimwe. Guko byane. Sikuvuze. Ngo Yesu ashimwe. Mbega Yesu abakubwiye gushimwe babwiye ngo iki? 541 yohana. Ntibamushimira. Bazubemi. Umukozi ntibamushimira. Wewe mikro. Oya ndiko umukozi ntibamushimira. Bazubemere muvandi. Abantu bose muze gutora mikro.
ndabahanure twebwe nta majambo y'umuntu watuvuga twe dukoresha inyandiko gusa muherere dukoresha inyandiko muri Bibiliya igasoma Bibiliya jewe nta kuntu sinaja kuhariya jewe ndasoma inyandiko uyipinze shawuri yawe jewe simvuga iby'iwanje mbega Yesu abavuze ngo Yesu ashimwe ubahanura iki soma mari gatanu na rimwe umvirize Yesu abanza kuhanure ntuzosubire kuvuga ngo Yesu ashimwe mubisomere 5:41 Yohana Yesu avuga ati singomba gushimwa n'abantu singomba gushimwa n'abantu ariko mwebwe ndabazi Yesu ati singomba gushimwa n'abaki n'abantu wowe mugiye ngo Yesu ashimwe uri umuntu uri igikoko araza kwivugira wenyene singomba gushimwa n'abantu Yesu ati ndihanije ndabarahiye ndase ariko mwebwe ndabazi yuko umuntu avuga ngo Yesu ashimwe Yesu yamubwiye ati ndazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu umuntu wese uzokuvuga ngo Yesu ashimwe urukundo rw'Imana agira mu mutima wiwe utavuga ngo Imana ishimwe kuko Yesu yavuze ati unyitira iki mwiza muri Luka 18:18 ati umwiza n'umwe niwe Mana Yesu acaruga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi nawe Yesu ashimwe Yesu yatwigishije gukurikira no kuramukanya Luka 10:5 cyangwa Yohana reka nsome Yohana 20:21 ucumamiko Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe Yesu ati amahoro abe muri mwebwe nanjye nabwete amahoro y'Imana bane nawe Yesu ashimwe akira mikoro duhura umuntu ati jewe ndafise ikibazo fise icyo mbaza kugira ngo nitwigije nibarutesha umwanya atubarira none abantu bo ngaba batinyi Yesu yavuze tuvuze ibyo Yesu yavuze acayimuka baramutinya mbona numva mu nababwira Yesu yari shehe Yesu nigeze pastor wapi Yesu nigeze yambara karuvati Yesu nigeze asenga ngo gushima mwami haleluya wibyo wabishe abanyabwenge ya haleluya oya Yesu ibyo nabyo yakoze Yesu nigeze agenda gusenga ngo hora n'umukama Yesu nigeze gusenga avuga ngo izina rya data irya mwana irya mutima mweranda ibyo Yesu nta na hamwe yigeze abivuga kuko nyimba Yesu yarabivuze ucumbarira ageze kuri mwana yavuze ngo iki niganje kuko yefwe izina rya data niganje nirya mutima usiwe mwana none niwe mwana rero Yesu yarasenze iryo sengesho wapi cyane Mariya ariko arasenga umwana ari mu mugongo agasenga agira ati izina rya data n'iry'umwana ari mu mugongo n'irya mutima mweranda ayo masengesho nabo bigeze bakora ukaba uzi ko bayakoze icaraho renda kubesha se none uko si ukuri umuntu apinga ati sibyo yicaraho icyo gisabisho no muri Bibiliya ntakiriyo rero wawe ndavuga ati jewe mfise ikibazo nicaraho yicare gatwiganirire twebwe abayisilamu ibyo bisabisha ntitubyemera cyangwa umuntu agahaguruka agenda mu ishengero cy'umurambizi cy'umurani w'igirangana nicyo gituma nitabariza Mariya muhimbaza byaro mubikira ibyo kweri Yesu yarabivuze ubu Yesu yaravuze ngo jewe Yesu cy'umurani w'igirangana nakagaga kuri ubu Mariya arigati cy'umurambizi n'ibigirangana ujye ucumira n'ibigirangana azakore kuri ahubwo urataka nukuri nihenze mbabarira uce huko jewe narishonje cyangwa igitoke cyawe ndakirya kandi ndacibye n'ibigirangana ngira icyo ushaka ngira icyo ugomba rero simbere ngitabarije umugore wawe niwe nabibwiye we nta jambo ufise n'ibigirangana urumva ubundi agacana ati nyakubahwa jewe narishonje abana bari baraye inzara iminsi 3 cyenda soboka ko sinakubonye hafi k'agatoki ndagateka abana bararya nabonye bagira bati nimba ushaka ngenda gukurimira barira ngenda ndimbe nimba ngirira ikigongwe ngirira ikigongwe hagati y'abantu babiri nibo babariko wagiye gusaba ikigongo yo babariko ariko bari ngo nacibye n'ibigirangana ngo kino kigabura abana ngo bitamye itomati n'ibirungo barajya barahaga none nugira icyo ushaka baragutera ikamba no kw'ipolisi baragufunga ariko ugiye uratakamba ati jena guye mu ikosa nimumbabarire n'ukuri no muri sentare barakubabarira yego tureke ku Mana rero urabyumva nuko bimwe hari ibintu rero tw'abasilamu tutemera kweli kandi turabivuga nawe ibyo muri byacu tutemera ni mubivuga nimuze mubiri igoragura mikoro ubivuge ntabwo nagukubita mudukosore kubera twese turondera kumenya Imana kandi turondera gushika mu ijuru
kweli siko bibaza none gaye nuko bigenda wowe ugwete abasiramu bindabanekura tora mikoro bivuge nuko bigenda ufise uburenganzira kuko namwe ko turavuga ibyanyu ikibazo cyawe bose ikibazo ngomba kubaza yego ikibazo gisanzwe icyo nkunda kubona abantu benshi bakoresha ntatahuwe yego mugabo numva ko gikomoka mu bayisilamu agomba rero munsigurire kugira bagitahure ni gike muvandi ikintu bavuga udi sinzi ko nakivuze neza udi imwe bacana yego kugira ngo mu nzu hamote akamaro kaco akamaro ka mbere birukana imibu mbona ka mbere akamaro kagira kabiri gituma icyumba kimota neza nk'indi nzu yawe ikanye kajya akamoto kabi kakavamwo uhigura bivanye n'ingene wumva bikumotera wewe nta mugacana nico kimwe na parufe nico kimwe n'umubandi ujya bucane wanyu mutumura mu rushengero gusa nuko umubandi bawuzana bagaterera tujya tubuto tujya tuntu babibumba barabibumba bagaterera mu makara bikaga burya bijya bucana mu rusengero burya ni wudi ni bimwe ni wudi gusa burya ibihinguye bakayishira ku dukoni kugira umwe aze guturira byake uko abishaka nk'abayikoresha mu gupfumura uwabikoresha mu gupfumura imana yamubwiye gutyo umupfumu muri korani 5:9 ugiye gupfumura umvuze iby'imana yamubariye Qur'ani 5:9 inyandikira giriti Bismillahirrahmanirrahim Yemwe abemeye mu byukuri ati mu byukuri ibiboreza n'akamari no gukina kamari no gutakambira ibigirwamana no gusenga ibigirwamana no kuraguza n'umuntu aragura mupfumu n'umwanda wo mu bikorwa bya shetani imana ati ibyo n'umwanda ibintu byo mu bikorwa bya shetani nimwitandukanye navyo ku muntu yemera imana nitandukanye navyo kugira ngo mutunganirwe ukaramuka yicanye uri kuraroga umenye ko uzoja mu muriro kumusimeruka nuko bimeze ego umva abigira bamizirimba ngo n'abapfumu umva rero bitandukanye nta mupfumu mu mizirima hari twebwe ahora ko waguye mu idini wewe ni imana yavuze ko ibikorwa bya shetani ushobora ngo mu mizirima ugenda gupfumura no kuja kubaza gaje ubonye ngiye ati ndabira bimeze uko aho nyene bipiremo ni mu muriro ni sawa bandanya bakwigisha rero bazibindi n'ibindi biraro nawe n'ibindi birabifira ukuntu Yesu yigize umuntu je numvise ari nziza bandanya mudusobanurira Yesu yigize umuntu yari iki atarigira umuntu yari uradufasha okano niwe ukavuze nawe ugenda yigize umuntu yari iki atarigira umuntu yari ibuye yari iki umwana w'Imana yari umwana w'Imana nawe uri umwana wande wewe bevibariza imana babibyara yego ntaje mushyira hose ndembera mu cyubahiro cy'imana irabyara cyangwa iraremba utayisuzuguje izo nyine nizo mudushaka mudusigurira kugira tumenye erega nyine turiko turazigura no kunyera bandanya mu cyubahiro cyayo mwongera mudusomera mu cyubahiro cyayo irabyara yararemye imana ntibyara abyara ibirimo byayo yararemye none ninde muntu yakwigishije kuvuga ko Yesu ari umwana w'Imana ibyanditse reka tubisome muri Mariko 3:11 shaka mudusomera abanyene umviriza nyine umutwe yikoreye mu 3:11 imwe muzihumanye nazo umviriza umuntu yakwigisha kuvuga ngo Yesu ari umwana w'Imana imwe muzihumanye uko zimubonye Yesu zagenda kizagira gute zamwikubita imbere zigasemerera ziti uri umwana w'Imana twebwe abayisilamu turatinya kwemera nk'imwe muzihumanye amadayimoni niyo yatanguye kuvuga ko Yesu ari umwana w'Imana kera abasilamu turatitinye imwe muzihumanye nizo zagiye kwa Yesu zimubwira ngo we Yesu uri umwana w'iki w'Imana Yesu acayishura ngo iki inga umunyisho Yesu yataye muri zinyisho Yesu yazihaye arazihanikiririza Yesu yaciye agenda azamuye muzihumanye y'amadayimoni arazihanikiririza cyane ngo ntizigende ziramwandagaza burya namwe bwe muvuze ko Yesu ari umwana w'Imana mugenda muramwandagaza muriko muramwandagaza icyo tuziyemereye Yesu yiyemereye ko ari intumwa y'Imana kandi twese dusangiye Imana yaturemye si yatubyaye
Maraki 2:10. ubutumwa bwiza bwanditswe na Maraki 2:10 nyandikira agira iti mbega twese ntidusangiye data. Mbega twese ntidusangiye data. ezi Imana yaturemye si imwe. Imana yaturemye ni imwe. Nico gituma na Yesu yaciye abigisha ati nimwasenga muze musenga muvuga ati dawe wa twese uri mwijuru. Suwa Yesu gusa ni wa twese. wa twese Nane ndimwo niwe yaturemye. none ni kubera iki Yesu ari yafata umwanya munini cyane atwigisha nuko ari wafashe inyigisho ziwe gusa sa mbere wanashaka ni wafise n'igitabo gito. Yesu nawe ntumwigishije imyaka mike yonyene ubwo niyo muremera ko yatwigishije gusenga. aha yaratwigishije nyene gusenga. None urasenga urasenga ndasenga kandi Yesu usenga gute? Usenga gute? ndasenga uko yanyigisha. Nyereka nimba uri umunyakuri nyereka. natwe turasenga opu ahubwo turigisha. none uri kuriyigisha uriko uranyigisha gusenga nanjye ndiko ndakubaza. opu turigisha ndakubajije rero nyereka nyene Yesu yakwigishije gusenga. Yesu nyereka nyene yakwigishije gusenga. ahamaze kwemera gusa nkamwemera je ndiho ndasenga. oya ndabikubajije kubera abigishwa baragiye hari abantu bagiye kwa Yesu bamubaza ikibazo ti Yesu twigisha gusenga muri Matayo 6:9. nawe wabivuze murabona twige gusenga turabiye kuri Yesu dusoma inyandiko kandi Yesu ntiyihenda. oya ntiyihenda nyine cyo tumenye gusoma Bibiliya. Tuma tukimenya ko Yesu atihenda. Yesu ntiyihenda yaranabyigishije reka ndabirabe nayo ko ari gusenga. none sibyo 6:9 Matayo inyandiko igira iti nuko musenge mutya. ndagusabye unyereke mutya ni gute? Mutya ni gute? Mutya ni pratique. Muti teori. Mutya. Mbega Yesu wasenga gute? Reka twibarize Yesu ariko aragira pratique ya mutya. 14:32 bariko 14:32 maze bashika ahantu hitwa Igetsemane. Abasiramu batatu ni muzi hano tugira akarorero. abarira abigishwa biwe ati Yesu nguyu batuwe ni Yesu reka batuye yambaye ikanzu nka Yesu imbere gute? Yesu yambaye ikanzu nka wewe. Uyu ni Yesu hagarara hajya. Yesu ageze ku musozi witwa Getsemane ubundi musiramu mwe nazi abigishwa bari batatu ingo maze Yesu agarara gutya maze bashika ahantu hitwa Igetsemane agarara amutonda umurongo uko abana bigishwa ba Yesu uyu ni Yesu ageze Getsemane abarira abigishwa biwe ati Yesu atabwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano mbanze nje gusenga. abigishwa ba Yesu ni mwicare ajana Petero na Yakobo na Yohana si batatu singaba atangura kumirwa no guhagarika umutima cyane. yego arababwira Yesu arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica. Yesu ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica. bamuragumye hano mube maso. aca gatikanura mube abantu basenga bahumirije. Yesu agakikanura mube maso hasi arasenga. uyu ni Yesu ubamawe kurabe. Okay, nawe twereke ukuntu bubama. Twereke nyuma twakoresheje twereke bubama gute? Twereke twigishe ko tugo turigishanya. Twereke ukuntu bubama. Udaherereje. Ubama udaherereje turabe. None ubama. Ubama rero turabe. Wewe wari Igifaransa. Wari Igifaransa wenda kubona. Inyandiko ugiye gusoma mu Gifaransa itubwira ati Jésus fait quelque part se jeta sa face sur la terre. Sa face ni ngaho. Bikore utagize uko turangena bigire. Inyandiko y'Igifaransa nikivuga. Wewe fata ngaha ububike ku isi tubabe. Utagize uko. Bikore turabe. Ushira uburanga bwawe hasi. Ubikore turabe. Ushira yipizaje yawe hasi utagize uko turabe. Nibikunda ariko ura ugute bigire noro bigire. Kana bingirire wereke none muvandi. Erega nakubwira ko amaze gusoma inyandiko nyinshi ubona ko bigenda. Aha. Nuko ubama rero. Ubama. Jewe cyo twumvise ari ubamye ko taratera kundi bubama no kuvuga ko ubamye niko kuri. Ubama. Subiramo. Yesu ubama. Yesu ubama hehe? Yubama hasi. Yubama hasi.
arasenga ngo ico gihe kimurengane asangwa bishoboka ngo ico gihe kimurengane asangwa bishoboka ati data Yesu avuga yubamye ati data Abba data byose biragushobokera uri iki gikombe kindengane bibe uko jewe ngomba yamara bibe uko ugomba ariko ngo niba uko jewe Yesu ngomba ariko bibe uko wewe ugomba. Yesu aragaruka asanga basinziriye. Yesu agaruka asanga babigishwa bagize gute bariko barakora basinziriye baba n'umusenga muhumirije muragabe abaza Petero igaruka ubaze Petero abaza Petero ati Simoni urasinziriye nturushe uba maso n'isaha n'imwe ati nturushe uba maso n'isaha n'imwe nimube maso musenge bisigura ko mu gusenga usenga ukanura nta gusenga uhumirije nimube maso musenge ntimujye mu mosha mabi bisigura ko usanze uhumirije uri mu mosha mabi umutima ni ukunze ati Yesu ati umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke yego Yesu yongera kugenda arasenga asenga kwa kundi nyene avuga amajambo amwe na ya mbere abigishwa babyumvise Mateo 17:6 muhamiri abigishwa bavyumvise Yesu amaze kubategeka bakabyumva abigishwa ba Yesu bubama hasi nabo baca bubama hasi nabo baciye bubama hasi barasenga nuko gusenga ukabaza utarasenga bucya nturi gusenga baba nturasenga ugiye kuraba Mose yasenga uku Dawudi yasenga uku abavugishwa n'Imana bose badutanguri basenga bose namwe uze kunyeka bidusenga wabikuye ahantu Yesu yagutse hora n'umukama opunana habi ahantu Yesu yigeze kugenda akavuga ngo Mariya mweranda nyina w'Imana ibaza rero yamubyaye Yesu yari kuvuga ati Mariya mweranda nyina wanje Mariya yari kubahuka canke Mariya nawe yasenga avuga ngo iki Mariya nawe nyuma arasenga yaca asenga avuga ngo Mariya mweranda nyina wanje kandi ataramubyara nawe hakiri ikumi yaca avuga ngo iki ariko ibi bintu bari muze muraraba neza mw'abantu muze muraraba imyemerere abazungu batuzaniye rimwe amakenga yego sa ikintu kimwe nshimye niko mwemera ko Yesu atanga akarorero keza Yesu yari shehe nase reka zamukinira oya no kuri kwibanga Yesu yari umusiramu yarasiramuwe baratweza abantu bagiye batweza jewe nzi ko Yesu yarasiramuwe Luka 2:2 inyandiko igira ngo iki umviriza mw'abantu mwe tuzoze turavuga ivyanditse abariko dusobanura 2:1 bakeba Yesu basiramura Yesu bamushikanira Imana Yesu baramusiramuye bamushikanira Imana hetse iminsi 8 avutse ujya kubwana butoya kandi iminsi 8 ishitse ngo akebwe iminsi 8 haciye Yesu baramukebye bamwita Yesu amaze gusiramurwa rya zina ryavugwa n'umumarayika atarasa mwinda nicyo gituma abasilamu turasiramurwa nkande nka Yesu kuko Yesu yari umusiramu atoyaye bapinga muca mubwira iyo Imana barayisiramuraga yewe wa muhungu yavuga ngo ni Imana barayisiramura Claudie niwe yagiye avuze ngo Yesu ubu nyine Imana abo yaremye barayiryamira mu gitanda bakayambura ibutura bakayisiramura umere mikro amahoro y'Imana bane nawe je nitanga Isaac amasenga muri Ecclesia Catholique nanje ndi umusiramu nitwa Idris ikibazo kimwe no kuvuga yuko mwebwe muvuga yuko nkunze kumva bavuga yuko abayisilamu batabatiza mu mazi menshi muga bisanzwe tuzi ko amashengero menshi kwinosi abakiza mu mazi menshi kandi bakavuga yuko hajya bapwimitse ubupanye na Yesu kazukana nawe hajya bapwinuye none munsikurira gute ko mwebwe atamazi mukoresha meze gute urakoze cyane ibibazo nk'ibyo badukeneye twebwe kwera mu mazi tubatiza igituma tutabatiza wowe uravuze ngo baragenda bakakujyana mu mazi bakakubwira ngo upfanye na Yesu uzukanye na Yesu igihe Yesu nawe abatizwa wapfanye nande azukana nande Jego turabe ko ibyo bintu mukora Yesu yabikoze Yesu igihe abatizwa nawe yapfanye nande azukana nande reka jewe kugira utahure niko nagusigura kugira utahure muvandi uranyumva twebwe n'abayisilamu igituma tutabatiza mu mazi
ni kubera iki gikurikira kiri muri Matayo 3:10. 3 kaduhe murongo w'11. Ego nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane. twebwe twababwiye ko twemera intumwa zose n'abahanuzi baciye ngaha kuri ino si. Intumwa yitwa Yohana yaje imbere ya Yesu aje gutegurira inzira Yesu, yavuze ayo majambo akomeye akurikira: nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane. ati jewe Yohana ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje, uwuzoza inyuma yanje avuga Yesu andusha ubushobozi. uyo niyazazo wa jewe Yohana ndusha ubushobozi, ibimbereye no kumutwaza inkweto. ati uyo niyaza jewe Yohana n'ibimbere no kumutwaza ibirato byiwe. uyo rero niyashika azobabatiza muri mpwemu yera no muki no mu muriro. hari iby'amazi wumva? Oya, umbere mikro, hari iby'amazi wumvise? Oya, genda bandanya kuko narondeye insiguro ya mbere. Ego shaka ntahuye. Twebwe abayisilamu turemera ko Yesu yari umusiramu, kandi Yesu amaze gushika nta by'umubatizo w'amazi waheranye nande na Yohana. Yesu uramaze kuza acavuga ati nzobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Ahubwo bari kumbaza ati none mwebwe abasilamu mubatiza gute muri mpwemu yera no mu muriro? Si sawa? Twebwe ukuntu tubatiza muri mpwemu yera no mu muriro ni uku gukurikira Abaroma 10:10. Abaroma ikigabane c'10 umurongo w'10 inyandiko igira iti: igira ngo iki? kuko umutima ari wo umuntu yizeresha. Uburiza muvandimwe wanje, kwizera si amazi, kwizera kudumbika ngo bakwiburure. Wewe n'ubu unyegenda woge ntushize ugiye mu mazi, kandi bisigura ko wemeye. Ni naco gituma rero ukwizera k'umuntu kuri mu mutima wi TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.